Ćao, pozdrav svima koji gledaju ovaj video. Dobrodošli u moj novi video nakon godinu i po. Nema veze ljudi, dobrodošli ponovo u najnoviji video. Evo ga, znači, frišak čovječe. Kao što možete vidjeti na osnovu, znači, nađemo neku napaćenu osobu i kao gledamo njegove video na ovoj napaćenoj stranici, kao, znate. I uglavnom tako da, ne planiram se vraćati, već sam onako ubijam vrijeme, reagujemo, to jeste Zdravko M1. Uglavnom, profil nema ciljanu publiku, znači čovjek snima sve živo i neživo, tako da, ajde počnemo da gledamo neke videe. Evo, počet ćemo s prvim videom, znači, boli mi kurac. Onda mi je rekla dobar dan i kažemo već je 1:30, daj probudi se. Za prvi video ocjena čista desetka, momak je pokido, znači sinhronizacija njegovog tijela sa pjesmom čista desetka, a Ferim dečko položio si. Idemo dalje. Ona nije kao druge sve. Ne mogu ovo da gledam pošto mi je smor, jebi ga. Sljedeći video, hajde pogledat ćemo ovaj na primjer. Da si zatražila vatru, ja bi zapalio grad, Zagreb, Sarajevo, Novi Sad ili Beograd. Tebi pružio sam sve, ti nisi tela, ne, a ja sorry bebe, ide s tobom nemoguće. Ujebote, od ovoga može se rikne. Kakav melodija, kakav. Sidu leči, sidu. Veri momak, ti si ono bog, evo, na primjer ovo. Aj, ne mogu bi turski, znači, pjesme da me jebeš, znači, to... Evo ga ovdje brat sa 2 kilom, hajde vidimo. Umemo da volimo i mi smo ljudi i nas je Bog stvorio. Mi nismo ludi, poštujemo Boga i uvek će tako biti. Brat Pepsi, Coca-Cola, brat tuče konkurenciju, znači u 200 na sat, znači razumiješ, u 200 na sat novi. Jebote, hljeb u pičku ko da si kravu od Izraelaca da jedeš, Bog te pišu. Aj vidim ovaj video, možda je bolje. Brat u boksiricama, idemo, hotline bro. Bro, 29k pregleda. Braćo hvala, video ste moga puta, kad dođem do vrha ja bit ću s vama, u puci se sveti hlada. Sine, lik se trese ko Jermenija, znači sine moj ti si bauk, ali nema vez, idemo dalje. Neki kopačke su tu. A bježi ba, slike ubacuješ, nemoj mi to rad. Neću gledam slike, ajmo idemo dalje, imamo. Šta je ovo, neka pivčuga, da vidimo šta je. A što, brate, februar jebu ga dan, mislim, stvarno jebem mu bruh, znači, nemo što tako je. Što ne bio decembar. Koji trik, bro, gledaj kopačke je. Ja imam osjećaj da je ovaj lik neki propali futbalir, 100% čim on ovake stvari, znači, radi, mislim, sad ćete vidjeti ovdje s loptom, još mislim. Neotkriveni talenat, jebi ga. Ajmo dalje. Brat u depresiji, znači, ljudi, molim vas, tišina, znači, samo ovo. Sačekaj, ali ono usto ujutro, ono, brate, kad ustaneš, ono, pa rukama oči da dođeš sebi ili šta? Šta je poenta ovoga, nema veze. Brat kida, ajmo dalje. Samo lagano, u velikom gradu je gužva, brzo je prošlo sve, samo lagano. I svi misle da je kraj, ja vidim neki sjaj i sastav. Brate, lik, ovaj čovjek ima život sa spotova, jebote, znači drži telefon i kao ide preko sobe, onda sjeda na krevet, razumiješ, to ono ne... Sad sam zatražila vatru, ti mi zapalio grad, Zagreb, Sarajevo, Novi
Novi Sad ili Beograd, ti mi pružio baš sve, ali... A, brat se sjebo, zna... A ne mogu, ba, isposti iz, kako se zove, tog lajne jebeš. Cijelim bingo, vozim Lambo, idem levo desno, sve to radim svesno. O, brat je, brači, Muhammed Ali, znači izbjega je 300 na sat, jeboga, da. Popačka, next level, bro. Ajmo. Burazeru, munja me Queen gori. O, jebem te u pjesmu, znači što je ne mogu. Ovo ide gas na max, mislim stvarno, ono koliko moraš biti retardiran to slušaš, ali hajde. Znači, Burazeru, tamo ti desno suho, mislim, zašto nisi ošao, mislim, to je tvoja lijeva strana, ali mislim, ja kad gledamo, to je desna, je. Mislim, ne bira čovjek uslove na kojim će da radi, brat gori je buga, buk. Ne vidimo dalje šta ima. Ovo je neka ljubavna poza. Šta ja moram sve da gledam? Sin! Šta ja moram gledat, ljudi moji? Ali eto, znači ja ovako ubijam dosad, snimim neki video, boli me kurac je. Ne mogu ovi njemački trap, to mi stvarno... Moja brat, Santrope, moja brat, nemate, moja brat, umi... Brat malo gleda, znači malo gleda dole, malo gleda gore u kameru. Alkohol, pro, svaka čast! Znači čovjek se alkoholiše, ubija se. Audu i Loka to znaju svi. Ujebote, koja poza, bro. Kako je možeš tako da piješ kad digneš gore, mislim, jebote. Tebi samo Versace, crni zodijak, škorpija s dugim noktima. Ubija se čovjek od alkohola, znači mjesec dana na aparatima da se trijezni jebik. Bježi ba, ne mogu više gledam ovdje čurliju. Eto ljudi, to bilo do ovog videa, ja sam se svija, znam da nije jebik ga, dešava se ništa, vidimo se nekom sljedećih, čao.